Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu haba syedalun malmalum. Nyo nalun kalon video si Imran mata saru. Kamu pep dish. Kalage manuk tuh boh. Jadi kau bengih lah. Kalun bagi lembui HP anu bajing yan ba urun. Hana salah lun. Karena dituduh lun le anu bajing yan. Dituduh lun le anu bajing yan macam-macam bagoa. Dan golong pernah loncok lembui HP anu bajing kafe lah na tilah PA mata saru nyan golong pernah lombi kesidro urung pun yang lembui HP anu bajing nyan kon kagalak that lonjak bagi-bagi nomor HP ji karena dituduh lon macam-macam bago dipegah lon sabe lon yang bi lembui HP ji demi Allah demi Rasulullah lon golong pernah lon bi lembui HP ji kesidro urung pun. Namun uronyo nibak tanggai 11 Desember loncok lembui HP jih lon bagi lon tulis bak Facebook lon tuan. Karena lethat ka yang pu ka dituduh lon macam-macam bago pu yang ka difitnah lon macam-macam bago bahkan dipegah lon ku bagi lembui HP ji. Yang sepuluh ji lon kalau pernah lon bagi lembui HP anu bajing mata saruk nisam laknat tilahnya. Golong pernah demi Allah demi Rasulullah lon pegahnya. Menyelun mendusta lon mesulit bah gelaknat lon le Allah bah berdiut le tanoh. Sira lunduknya pih hana pupu. Karena ji kam lewat tacang kelak sabe-sabe dituduh lon bagi-bagi lembui HP ji. Maka hai lon tunati ni bak tanggai. Sebelah ni bak tanggai 11 Desembernya loncok lon pegot bak status. Aci ni cuba fikir tiat. Aci ni cuba baca tiat status lon. Pu maksud yang lon tulis statusnya karena le tathat pu yang ka dituduh ke lon yang hana-hana. Macam-macam bago difitnah lian bajing mata saruknya ke lon. Tapi di saat lon laki sabuh bukti hai dibi seram tu hai dibuktikan yang sabuh bukti pu yang kali dituduh lon maupun lon dipegah loncu kameng loncu udeng loncu celeng masjid dipegah loncu peng anu murid dayah mudi mesra tapi sabuh bukti pun hana hai dibi sabuh bukti pun nyo bahkan berosa na dituduh lon dipegah lon jebir di sino karena muka lon mirah dipegah lon jebir di sini. Nauzubillah min zalik. Ya Allah ya Tuhan lun. Nabi keh bergelan. Nulaknat keh urang yang tuduh lun yang kon-kon. Ya Allah ya Tuhan lun. Menancit. Sigau minggu yang kau likut. Kan sigau minggu yang kau likut. Limong uro yang kau likut. Lon persyahadat anak bajingnya. Lon persyahadat. Lon persyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bit-bit lon saksi. Hana Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi